Toba haitengenezwi na mwanadamu. Toba inatoka kwa Mungu. Na kupatia muunganiko huu ninavyomalizia, muunganiko ni huu. Ukitaka kuelewa hiki kitu vizuri, toba inatoka mbinguni na inaombwa na mwanadamu aliyeanguka dhambini, akimwambia Mungu, ninaomba unipatie toba ya kweli, maana toba ya kweli inaambatana na mabadiliko. Unipatie toba ya kweli. Ninavyopata toba yako ya kweli, nitakuwa nayo hapa. Ninavyotubu, toba yako ya kweli itatoka hapa duniani ikiwa imejaa dhambi nilizozitenda, na itaraise kwenda mbinguni toba ikiwa imebeba dhambi zangu ambazo nimezitenda. Halafu kwa ni kitu kilichotoka mbinguni, sio duniani, kinaenda kupatana na mambo ya kimbingu, maana kimetoka mbinguni. Matokeo yake unasamehewa dhambi kwa sababu kimetoka kwa huyo Yesu ambaye ni mpatanishi, ambaye bado yuko kwenye chumba cha maombezi. Ina maana anavyotoa toba anasema, mwanangu, sasa toba hiyo hapo, maana ni kipawa cha Mungu, ninatubu. Toba inatoka imebebelea dhambi zangu zote na inaenda nazo mpaka mahali ambapo Yesu anafanya upatanisho. Vinakutana Yesu na toba aliyoitoa kuja duniani, ikabeba dhambi ikarudi kwake. Matokeo yake ni upatanisho, ninasamehewa dhambi na inaambatana na badiliko. Wangapi wameelewa hiyo? Usifanye dhambi alafu ukasema tu ni kupiga magoti na kuomba nimesamehewa.